Kāti he whakaari hō anō kei te whakaputaina mai e te whare whakaari Māori o te pōu. Ko te tangi a te tūwi te ingoa. He ai ki ngā kōrero, he tuatahitanga tēnei i te mea, kei te kōmitimiti i ngā pūkenga maninirau me ngā pūkenga whakaari Māori. Ka mutu kei roto katoa a te tangi a te tūwi i te reo Māori. I tai atu a Mārena Mane ki te haratau kākahu i mua i te timatanga pū o te whakaari tangātu. Kua hoki mai anō a te Pau Theatre me he whakaari kaupapa Māori. He whakaari reo Māori. No hea te mahi ha nea nei te whai wawi a Māori. Me te tāpiri atu anō ko ngā mahi mā ninirau. Te Tangi a Te Tui is an allegorical kind of a play about te reo Māori and about our tupuna, the choices that they made, the impact of that and how te reo Māori has changed over our generations. And we liken it to Te Tangi a Te Tui, to the original voice of the tui that we may never hear again. Kua tū hono atu a te Pau Theatre i tēnei wā kia Dust Palace. He kamu pene whare tāpere mā ninirau, rongonui i Aotearoa nei. First and foremost, I think it's a love letter to te reo Māori. I ngā rāumua ko te maninirau ko ngā clowning, ka tai mai ngā karerehe ki roto i ngā whare here, engari e hara tērā i tēnei wā, e tata ana ki Cirque du Soleil. Ko rātou ngā tohunga auahi o te Tangi a Te Tui me ngā kaituhi o te whakaari. Ka puta anō hoki hei kiri puaki ki te taha o tā raiwa tama. We're the walk around and talk to people. Yeah, we're the walking kōrero people and we leave the flipping to them. Ai he pai te kōrero ki roto i tēnei whakaari nei, te kōrero reo Māori, ngā te mea tēnei, he tino pai tēnei whakaturanga mo te reo Māori me te maninirau ki te kotahitanga. Hei tā tuki waho i haria tuatahitia tēnei whakaari ki Kanata, i mua i tētahi atu kamu pene whare tāpere i reira, a i tino rongo rātau i te wairua me te mana o te reo. I tino rongo ngā tangata whenua te mana o te reo. Ahakoa ka tae rātau te marama te ngako o ngā kupu I marama te mana o te reo kei runga te ātāmira. The kind of impact that it had having an Indigenous voice on stage for them was really meaningful. Over there, they often get told that a show can't happen only in Indigenous language because people won't come. Ka tīmatahia te whakaari te Tangi a Te Tui ki te Pau Theatre I tēnei wikene mo te kotahi wiki anake. Mārena Mane.